Inabanza Eve Bazayiba ujukala nonkwe umena umikala mianda environnement mkongo mungalata uvumikala mubiki jibwa kujiba chifite munamfwanka badwika nonku batangili nanga chifafu cha Kasai bwakono mushindu wakumuleje nikuleje Kanyinga kabu habijibikala bitangile jinyanguka jamai alimunde mwa province wa Kasai Misulu wa Kasai ni Misulu wa Tshikapa kimukwangata chikolokolo kimone mwabugi Mafuta kabongo ujumikala nonku chifite munamfwanka musungula kulusekelu lwa Tshikapa bwendiyeya ujumikala muleje Kanyinga kenda wamba bwase bijibikala bimpu bwase mbulu matajo kongo mungalata nanga kavulambeji aleje penda jitebelela jaba wetu bene kulusekelu lwa province wa Kasai pamwanda bwali ukajipinjeu matuku mapite kumako bya 25 kujika kuikwanju kumweneka bamanyi bafiluka mu mwanda kulusekelu lwa Tshikapa bwakomanya chene bwalu chijalama habijibikala bitangila jinyangoka jamai a Tshikapa ni mai a Kasai nansha. Il faut dire que les élus tujuma kwamba bubachifuta munamfwanka ni ababonso bajimuka sumbuka jikatangila jikuba ja nyingulwelu bava basanka bwakubikila inabanza Eve Bazayiba bwakumuvwa pankonku kabukabu nanga palukonku lwa jinyangoka ja Misulu ya province wa Kasai kajipa kumuvwa katwena basanka to bwalumaye a manyanguka kukadima tukwabunyi kuluseka elu nikatwena bamunambula mataji mujibweja mu mwande uto bumu province mikwa bwakumanya chena bwachilelela cha jinyanguka jamai a mukukulufila jilongolola jansombelu nekufuta meku onso ajibuluji ni Misulu bwamvula ikadimi bangisha ni mai akadima pweka imamisangu nibikala bikola bwakumanya chivwa chinyanga mai nchini kibwachini leleu tujana mukwelangana kwa menji ki ubachifuta munamfwanka tudiba muleja malo onso ni Kanyinga ke pamwandeu ni watu lombi matuku bwakutwanda muno ni wala ikabili ni udimu wakudifwekela ku Tshikapa bwakudimwenena ni meswenda lutatwelu tudiba tuishibwa ni bawetu badikuluseka lwa Kasai badiba londa mwandeu ni ntema ya bunyi tudiba muna kavulambeji kambula mataji mudifwekela kubeni mbimpa belela pabu Kasai menji bwalu bonsu tudiba na akongo bidibi mwekani Kasai nkalekelela bidibi mpamfumwa ditunga ni bamena benda batangulula bwalu jinyanguka eji jamai dimu wakubweja chiola chikola mubantu. Autant de conséquences qui font que le pire n'est pas évité. Mwana mwabugi Mafuta akabongo chifute munamfwanka ujumika lutamba kutekemene bwase kwanyima pa byonso ebimbu mutaji wa kongo mungalata ni mulayi wa ina banza Eve Bazayiba mutaji wa kongo mungalata na tebelela mwanda bipete bijalama ni bimanyika bwakumanya chene bwalu cha jinyanguka ja mai a kuluseka lwa province wa Kasai.